Umkhandlu woNgqongqoshe ababhekele iCovid-19 iNational Command Council uyaqubeka nokwesekwa ezinhlakeni ezehlukene kulandela isinqumo sokuvala ukudayiswa kogwayi ngesikhathi selockdown. Ekuqaleni uMengameli Ramaphosa wamemezela ukuthi kuzovunyelwa ukudayisa kogwayi esigabeni sesine selockdown. Kepha ke lomkhandlu wakuguqula lokhu watshela izwe ukuthi angeke kuvunyelwe ukubhema esigabeni sesine. Ngethuba uMengameli uCyril Ramaphosa wabhengeza okokuba ukutshaya kuzavunyelwa ngethuba lesigaba sesine sokumiswa ngxi kwentshukumo kwabakho isanqo esikhulu. Bambi besithi oku kobeka umngcipheko ezempilo kananjalo kungathobeli imiqaliselo ye-WHO. Kulandela oko ke sarhoxiswe sesigqibo. Baninzi ke bathi bayanqwala kweso sigqibo sikarhulumente, phakathi kwabo ngusodolophu waseKulandela uMzwandile Masina nowayephambili ekuxhaseni umphathiswa uDlamini Zuma ngethuba wayegaqele uba ngumongameli we-ANC. I took it upon myself as a citizen to call other peace-loving South Africans to work with us in the petition under www.change.org/support the National Command Council. Kubonakala ngathi ke lo mba ungena nzulu kwezopolitiko. Manje kubonakala ngathi kuzawuqhubela phambili nokubakho ingxaki kuba nenkundla sezifakiwe. We all know that cigarettes do affect the lungs. And that is why even in this country you can't smoke in public even when there is no COVID. Kubonakala ngathi zawulima ziyometyeni ke sesawuve ezinkundleni ukuba isigqibo sithini na. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC eGauteng.